ninza kugamba Nyankore abo kuba Banange musokole ndeke nyabo yekere Nyankore yekere Nyankore izenda kike niyenda gamba Nyankore ninza kukitirira ahabwo kuba mukama wange omuntu alina eddembe muzeeyi akati eddembe kwogera okuturukulu kwembe so ndahano okukiikirira abakyala okubanza kwebaza pulezidenti waitu omulungi Yoweri Kaguta Museveni ahabw'emirembe yatwire okuruga oruhanga yamuronda aho twabire tutari Uganda ebuireho akamuhereza akamuronda akamutwara akamukurira amutoire akamuhendagano akamugira ati ngende nirire Uganda okuruga mu kubonabona ruhanga akamukoresa akaza mu nsiko akarwana akashikesha heji emyaka yena ey'amaziranete bantu mu ngenda mbagambira abanyarwanda mwena abakwindeba kandi abampulire ahatariho rusinge tayine cyo kubasa kukora awatari dembe torina kyosobora okukora so ntenda kwebaza Museveni pulezidenti witu nitukukunda nitwenka flag bearers ba Kampala ahabwokuba okatugambira ekigambo katweta kutushomesa tulyoga ekigambo eki naho tukiri ekigambo mu baana baitu okatugira ngu tukunde ihanga ryaitu okunda ihanga ryaitu nikimanyisa patriotism nenomo omu ngingo zawe kandi turiyo netambura n'ihanga ryona nenda kwebaza omukyala wa chairman wa national chairman omukyala Hadija Namyaro webale byona ebyokozire nenda kwebaza President Museveni okuturondera omukyala waitu assistant RCC omukyala Nasimbwa ninamatsiko ngu hato bwomutwire muzeeyi abo kuba birenyakora nitwenka hato kuturi kukora ekirinze sikukundira nobakuraho kurizamuzibwa kw'amaani noba nomanya abantu abakozi so njagala kuwulira aba flag bearers abatategeera Nyankore wajja kubavumirira naye turiyo ntugamba ekintu eki kugira ngo abaana byareba amahurire bukedete kureba abaganda bonka bukedete kureba basoga bonka bukedemereba abantu bingi so abukede baisaho bukede akareba Nyankore nagamba nawe nashemererwa n'omuganda wamureba nawe nagira ki nashemererwa ngenda kwebaza Museveni ahabw'ekintu kimwe ekyokureba ngu akategesa unity nimwe bumwe haza bumwe twatutamiire nawe twakora ekirikwija naki kiri kuza kukora so tugenda kumwebaza ahabwe bumwe omuyaga gukwija gwareeta abantu biyigirije obukansa tuyine kibakozire aba opposition baza buri hatwite tugamba kakayempe gatukayempe masiritamu tuyero tuzakoresa abantu gona emyaka yena tuyetuyeniziye iyagoni tuyakimihandi tureyendikayempe yagaruka Museveni yebere munenga izo kafuraga bearers ba Kampala okujana kuliyo ebikoda biriyo konka tureke kurwana tukagumya businze abakafina businze nkokuwarwanje nindokiza kurwana kureba ngo kiyakandikire Museveni president waitu shagaruka hasi twakisima tibisima twakisima obana kutukuba amasasi yagererete as long as peace remains in Uganda eshayegerekire programs za government wareta PDM abantu bamwe bashemererwa ntumanya ngo bitaka terire flag bearers igenda kusanga tugambira abantu eki president waitu we are going to say this that what has not yet been done is going to be done that the biggest part has been done by NRM and President Yoweri Museveni and that's the reason nicho kiriyo kugambira ndinawambarira nowibanda nowakisoro nicho nagambira orumeri
abaza kurugambira nimba hose percent abanyankore baryo mu Uganda abaganda baryo mu Uganda ngenda mbishaka kimwe unity ile tunasakura msema leo mwenye ndio karire ngafura kutoa lazima kwenda kariri tuzakwenda kariri kandi tuzakwambura leo mwenga achievements zetu atambise we are going to move this division by division speaking about your achievements not just thanking you because you have come to stand. There is one thing of you coming to stand. There is one thing of appreciating. Thank you.